Kalau di sini mah Kalo siapa di sini gue? Minimal Bentley, Aston Martin, gitu dong, show off. Gila. Astagfirullah. Kalau di Indonesia kita Ayo Pet, Nyaman gak rasanya? gatel banget semua. Gue harus banyak belajar dari Yaya. Jadi wanita seutuhnya. Nyasar nggak masalah, tapi kita make it fun everything. Ya. Ya, please banget lu jangan ngambil kerjaan kita. Please jangan, Ya tolong, mau jadi tolong content banget. creator. Jangan ya. Kita tuh Cukup buat kerjaan loh. saya. Ya, tolong ya. Kamu cukup menyanyi. Iya, lu udah. Lama banget deh, salah deh. Aduh, bisa-bisanya lu. Gak apa-apa biar lo olahraga semuanya. Setelah imigrasi 2 minggu ini 2 jam ya say. Untung sama Yaya kita ngobras. Keluar imigrasi udah jadi warga negara saking kelamaan tinggal di sini. Yes, jadi sebenarnya kita kan dapat chauffeur mobil tuh sampai cancel say. Tapi puji Tuhan pas kita kesini orangnya bantuin telepon dari Emirates, terus kita dapat lagi mobilnya tapi harus nunggu lagi 30 menit. Terus rencananya mau ngambil konten, kita keluar nih ya bawa koper-koper manja ini ya kan? Show kan ceritanya. Namun kayaknya salah terminal. Lo emang nih. Anda siapa lagi? Desa nih. Salah terminal. Bisa-bisanya loh pada. Desa di terminal 2 kita terminal 3. Baru udah gue kece-kece ini begini saya kayak set jalan-jalan pelan itu. Kok gak ada? Gitu standby kak, kamera lu gini terus. Nggak turun-turun. Dusta lu emang ya. Sesuatu say. Yaudah kita mau nungguin terus mau masuk mobil. Akhirnya nyampe juga ternyata ada. Saya Dan juga tim-timnya Raisa. Akulah Raiso. Oh ya, oke siap, tetap Eka kan bencongnya walaupun udah sekong tetap good morning. Langsung tadi habis makeup langsung distain sama Mas Mike. Makeup rambut tadi kebangun jam 5-an masih pusing. Terus udah gitu langsung Eka sikat gigi, tegak paradol. Langsung cus. Enggak kiri kanan. Kiri. Dihandasin ya kan, ganti baju di sini. Di lorong warna-warni. Yang ada banyak orang. Beginilah kehidupan Ledom yang saya di mana aja kita ganti baju saya kan harus berani. Berani trendy. Berani say. Nah, dalamnya aku udah pakai heat tag di dalamnya, jadi kayak aman. Ini buka-bukaan manja. Tetap syariah. Walaupun aku ada pet gua haram. Ini baju terakhir Mas Mike. Bye. Gila gue divideoin sama Nicole Patricia. Punten ya Allah, saya vlog 2. Gila banget, nggak banget. Sini aja. Oke, sini stop sayang. Stop. Udah. Nah, di situ aja. Oke.
langsung Thai dining. Panas-panas, cocok banget nih kita. Pedas-pedas, ya kan, kuah-kuah. Lanjut kita. Habis foto, kita mekong-mekong di Thailand, ya kan? Makanan Thailand. Terus, akhirnya Yaya sudah hadir kembali di Singdan. Saatnya Yaya gantian Eke estafet desa yang foto. Saatnya aku tunjukkan jadi wanita seutuhnya. Ajarin ya, gini caranya. Gak apa-apa. Ajarin aku Yaya. Tadi gue bener tahan lah, gue bener tahan kayak ayo pet, ayo Nyaman pet. gak rasanya? Gatel banget semua. Gue harus banyak belajar dari Yaya. Jadi wanita seutuhnya. What a career. Mungkin lebih wanita Anda ya, Say. Benar, aku kan coachnya di sini. Tuh. Siapa yang lebih wanita di sini? Dialah pemenangnya. Udahlah Yaya sama Eka nggak bismil. Ini lokasi foto kita nih tadi di sini. Terus Thai foodnya di sana. Terus marketnya di situ. Nah, udah selesai kerja ya. Terus kita belanja Charlotte ke Boots. Terus, nah, salsa ya, pembumbu salsa ini belilah cookies banyak banget. Katanya buat cemilan gue. Gila-gilanya nih orang beli 10. Katanya orang Indonesia bawa banyak banget. Beli minuman berapa banyak gue tanya? 7. Beli minum nggak? Enggak sih, berat-berat. Tuh. Emang tempuh bumbu. Yuk, kita. Nggak mau, gue nggak mau tahu. Sasa habisin semuanya. Boleh sini minumannya. Guys, kita habisin yuk, ngerangin beban yuk. Boleh nggak diminumin tuh? Berat-beratin loh. Ya gitulah guys. Yuk cari makan yuk. Gila. Ini orang gue gak salah nemu ya, baru nemu di London begini. Gila. Dia hafal semua IG gue, story gue. Ini kalau nih ya. Michelle dan Andri. Gila, dia hafal banget gak guys? Dan bahkan dia ngekepoin Flambi. Des gak? Flambi is the best brand in Indonesia ya. Gila, goceng. Gila. Goceng. Gila. Juara. Dan image gue naik gara-gara gue naik first class. Bam! Enggak salah, aku tadi kira buat orang hijab aja, ternyata semua orang bisa pakai loh Flambi loh, ya kan? Jadi nggak harus yang hijabnya, yang orang London juga bisa. Jangan mau dibohongin sama brand-brand bule deh. Bisa loh. Udah ngapain kita beli brand-brand bule 10 juta, beli aja Flambi. Wow, gila. Kita kasih hijab ya. Kita lihat bahannya aja bagus ya. Gak kalah loh sama brand-brand bule. Ngapain kita ke Harrods beli puluhan juta buang duit. Itu baju lo apa lo? Copotin dong. Bisa-bisaan. Enggak, kalau Flambi itu khusus untuk wanita-wanita yang berwajah asli ya, berparas-paras manis. So, Eke mau lanjut shopping. Semuanya Eke suruh Polda Metro Jaya. Bye. Lemah kalian. Mau jam berapa? Malu kali sama ini pagar rumah. Malu lu. Udah subuh kan? Aku emang anak senoparty ya. Terus tadi gue ceritanya lagi jalan-jalan. Lagi banyak jalan sih. Abis beli SIM card. Terus lewat lah ada 2 orang Indonesia yang tinggal di London. Simulanya termurah, jelek-jelok. Gue pernah tahu, kan gue ngeceknya juga. Gue taunya di Kalula. Berarti lu ngatain Kalula, teman gue. Lola siapa? Kalula namanya. Lola Amerika kan? Iya pokoknya dia namanya Kalula ya. Dia bilang itu paling bagus. Hah? Vodafone. Vodafone sponsorin aku Jadi ya. ceritanya Desa
Michelle itu ngajakin Eke foto, terus orang Indo gue kayak pakai baju jelek banget kan nih gara-gara pokoknya ya someone lah. Gara-gara bajunya itu tuh kayak belang-belontang karena gue bodo amat kan, karena gue expect kayak nobody knows me, hahaha, jadi kayak bodo amat nih gue bakal jual apa, tuh cuma deket doang, cuma tar doang kan, nggak tahu apa kenal gue. Alhasil malah rezeki anak soleh ya, itu baju walaupun belang-belontang jadi kenalan ya say. Terus pakainya kelambi lagi, the best Indonesian brand. Iya sekarang tuh aku pakai kelambi. Kalau tadi tuh belang-belontang guys. London kan. Ya, pinter banget ini orang ngejilat ya. Best lah dia. Tuh, rame kan? Kita bisa masuk. Rame banget say. Jakarta Depok kali Ani. Hah? Jakarta Depok. Nih guys, kehidupan rakyat jelata di London. Lihat. Sumpah ya lo rempong banget. Kenapa sih dia mau cancel kayak Uber gue karena mobilnya Nissan? Dia bilang sepantaran ini harusnya BMW. Kalau artis-artis kayak MC Indonesia kan minimal mobilnya kayak BMW, Mercedes-Benz gitu. Mana mau nanti gitu artis-artis Indonesia aja minimal apa dijemputnya dari airport. Ya itu kan kalau di Indonesia, kalau di sini mah kalo siapa minimal, gue? Minimal Bentley, Aston Martin, gitu dong show off. Gila. Astagfirullah. Kalau di Indonesia kita trying to be humble, jadi kita ambil kayak Alphard doang. Try to be humble, Alphard gilingan itu aja gue belinya. Artis dangdut aja Alphard. Artis dangdut kayak kaya lo, jangan salah loh. Oh nih beritanya nih. Yang alamat palsu itu. Oh, tahu Ya, aja loh. alamat palsu di sini kalau alamat palsu jadi gembel terus di jalan loh. Sabar ya. Oke, boleh jangan ngomel. Oke, selamat tinggal, sampai jumpa. Dah, thank you so much. Kembali, bye. Belanja banyak nih. Ya. Bisanya lo breakfast pakai baju runway lo. Gila nggak sih itu? Pede-pedenya lagi udah muka begini, belum mandi segala macam. Udah amat, yang penting kita show udah kita kehabisan breakfast say, ya kan? Itu lebih segesaran saya nggak masalah. Alis juga rambutnya entah gimana bentuknya, bodo amat. Tuh kondisi kamar gue berantakan, kolor, pantat palsu, Sebuah perbincangan pagi-pagi diskusi bahwa kita akan menjadi TikToker sejati. Kita akan untuk insight Kita akan dapatkan 2 miliar. 2 miliar. Oke. Udah duduk-duduk doang. Gak usah kerja banyak, cuman live doang ngomong. Terinspirasi dari Raisa, gue udah bilang sama Yaya, ya please banget lu jangan ngambil kerjaan kita. Jangan, Yaya mau jadi tolong content banget. creator, Jangan ya. kita tuh Cukup buat kerjaan loh. saya. Ya tolong ya. Kamu juga penyanyi. Ya lu udah dikasih Tuhan talenta Kita gak bisa nyanyi masalahnya. Menjadi konten kreator 2023. Tungguin ya guys. Kita harus Apa akan ada di balik layar Raisa 2 miliar? otak-otak setan bayi untuk mencari kali lebih banyak. Kita harus hempaskan dia. Kutus gue. Ini kutus-kutusnya Mas Mike akan membalikin, ya Allah. Oke, sekarang kita mau ke London Bridge nyusulin Country Namira. Ini bukan sih? Oh, udah putar balik. Hah? Cek mungkin platnya ya, udah Oh, iya. PNF. Iya benar 17 kan? Bowling down. Because this is our first time in London, that's why we're so excited. Mungkin kita kan pertama kali kesini, jadi kita semua tuh nggak tahu daerah London. Alhasil kita hotelnya tuh jauh banget dari tengah kota. Tapi ini CBD, jadi kayak satu area yang ini CBD. Kalau mau ke area London yang kayak tempat historicalnya itu it takes like 1 hour gitu loh. Mungkin kayak ibarat kata dari CBD Jakarta menuju ke Museum Fathahillah. Itu emang kadang-kadang karena macica kan jadi butuh 1 jam 30 menit gitu. Ya, make sense. Gitu guys. Dasar ya. Best. Dasar dulu ya.
Nyasar nggak masalah, tapi kita make it fun everything. Ya. Kita pun orang baru di sini, nggak tahu apa-apa, nggak masalah. London Bridge deket tapi berasa jauh ya, say. Jauh banget, cuy. Apa kita ini ngantri lihat Queen? Gimana? Punten 18 jam, makasih ya. Hari biasa aja udah 12 jam cuy untuk ngeliatin Queen. Ini apa kabar? Ini on the weekend. Belum sih, gua ngerti lagi. Semangat yuk, kita ketinggalan tempat. Cheers. Gimana kabar London? Awesome. Bahasa Inggris. English berry. Yeah. Tapi sabarnya tuh di situ kayak bersih banget gitu loh. Dan kayak nggak ada debu di sini. Jalan yuk. Lucu banget. Say, enak banget ya, say. Gede banget, say. Kayak gue bisa kayak gini nih. Minus gue kata nggak sih? Oh iya. Terus arti sebutnya. Rasa gimana, Wi? Strawberry cepeceng. Mahal. Rasa mahal ya? Apa bedanya strawberry England and Australia? Nama Indonesia dong. Ya. English strawberries can speak English. Oh my god, I speak English now. Wow. I speak English now. Kalau Australia bukan Australia juga andul-andul tuh, Mbak. Sorry, same lah, expensive ya. The Indonesian strawberries. Wow. Kind of tiny. Kind of tiny. Ini juga small tau. Tapi rasanya beda ya, say? Saya beda. Bisa mahal dah tuh. Wow. With the view. Hello. Black cap, tiny. Tiny but good. Alright guys, sekarang kita udah nyampe di tempat fittingnya. Setelah tadi kita nyasar, tadi mau nyamperin tantri, tapi nyasar. Ya udah, akhirnya sekarang kita langsung aja ke tempat fitting. Yuk. Oke guys, welcome back to my YouTube channel. And this time kita baru datang ke tempat fitting. Terus kayak aku menculik satu model dari Philippines, Asian Pride. Yes, ini ada Brea from Philippines. Hello, mahal ko kayo. So she just Brea, she just 19 and she just started the modeling 1 year ago, and now she's in London. Can you tell us your experience as a young model moving right away to London? For me, it's quite hard, but it's also like fun because it's new for me, and I love it here, and I don't want to come back in my Philippines, in my country. But here in modeling, I feel like I'm a new person, like different person, because in the Philippines, I'm not the person that I came here. Like I became here. Okay. Yeah. So you felt like when you were in your home country, you can't really be true yourself. In London, you can like open Express more, like more developing and changing into like a new person that I didn't expect me to who I am today. Yeah. So how the process for you to come to London? There must be like some requirements, you know, some requirements that you have to be fit, you know. At first, I'm not like into modeling industry. Like I'm just a school girl and student girl and just something like that. And I'm just posting like in Instagram. And then
a Filipino girl also like modeling, like recruit me. They talk to me, and they ask me if I'm a freelance modeling, but I said yes because I also like do modeling in the past, but it's not that modeling. And then we agreed like to meet and then talk in like Skype. So that's it, and I just signed and meet them and started like modeling. But at first, I'm pretty like awkward in posing and a lot of jobs. Yeah, but it's fine because I'm learning and they teaching me like the things about modeling, so it's good. And now that I'm here in London, I feel like it's a dream. Yeah. You never felt like, or like you never dream of being a model in London, and then like when you land here means like you have to do a lot of casting, right? For sure. Yeah, a lot of castings. When I first came here in first month, it's just quite a bit it's low, like the low season, yeah, low season, like because clients like everyone is in summer, summer. So I was kind of like sad because I don't have much that work at my first month here, but I trust God that if it's not my time, it's not my time, and I'll just wait for Him to give me what exactly for me. Yeah. So I just waited and excuse it like, oh, I'm in a vacation. Just as good. I love how positive you are thinking about the timing and everything, right? So how many casting have you ever done this 2 months? I mean, like, because the audience, my audience, they want to know more about the international model, how they go through, because a lot of people say like, yeah, I have to go through for like hundreds of casting to get like just one shows or like, you know, one photo shoot, one campaign. I think I have like 30 casting, and some of them I did the job, like I book, but some of them they didn't. But it's life, that's the model life, right? So I just have like to accept it, and maybe in my mind I just think like positive. If they didn't book me and like that day, maybe they will book me in another day or in just different job, right? So we need like to be in a positive. But I love you. I love you. You are so positive. I like it. I love the way you're thinking, because like a lot of models, they don't think that way. They will get depressed or like, you know. I feel some too, but it's better not to be depressed because it will affect you. Yeah. And then one question also, are you doing a diet? I'm doing diet? No. No? Yeah. So what do you do to maintain this body? I don't know. I eat a lot sometimes, but I don't eat too much. But I always like eat what I want. Like, oh, I will eat this. I will not put some limit. But since I came here, my model agency told me like, no, like you need to watch what you eat, because sometimes we have like chubby face. No, I mean pimples, and we need like to be in a good skin. Yeah, and here it's different, so I need to watch what I eat. Yeah, that's it. Okay. Yeah. That's good. Thank you so much, Bria, for sharing your experience becoming a model in London. I hope you get all the best in this world, especially in London, and make Filipinos proud. Thank you so much, Pinoy Pride. Good luck. So I'll see you in 2 days, yeah? Yeah, I guess. Bye-bye. Thank you. Adore you. Oh my god. I adore you. Oh my god. Benci banget gue, badannya keren banget. Benci banget gue sama Tante Namira.